walau mujur hari tau pejanggi wa teres pireng ari durus lelampang wa teres pireng ari durus lelampang. Kurus pireng ari isik berangen wa kurus pireng ari isik berangen jawab nurus kawat tojang mun pemondang bawon sebieu awak kurus karing tolang lupak mangan pikiran sideu walupak mangan ari pikiran sideu. Balen ladatu wasalangan ari desekeruan wasalangan ari desekeruan. Inilah dia ciri khas masakan Lombok, yaitu ares kedebong pisang. Tepatnya di Desa Semoyang, Dusun Montong Lisung, Lombok Tengah. Wasalangan ari enden keruangan apena wis tenang bulan awis anta begulungan apa tangis